Bawa hanya kau gelas sang sablosa, interview bodi dah gelas hanya hanya lok na thangin na. Kapang tahu teh busung thangnya kia saus sekanggo sengje SSG eba health group barbodol ni je baru ni ekon lok mani. Thangnayo seng video clip je punung mani yang bokok budu lok ini je ekon lok mani te korban nengkai tan thangnya sudahnya je baru mani ekon lok mani o SSG guru no hite je khoroksa baru ni guru ni leader tonggo bini mongkai bina lokhi deburma bo aadhar card tu je lok layu mani gatini approvo ang thai no ang thau no bo saka approvo nong lok toman sa beto sapai nai tai je lok khane bo oine ko sika dora ang lok thayu nai awan busuti bo tini tang thalia bengo dakula sika ko bo thalia keo khai thona je bongi akhona na noijona group borok ini sopai kero sopai ino tini borong ni ekon lok jati kita manager saya bersama ino bu tapi borong ni dependent je 12,200 tongmuni abunu sikelangka sungi lok muka angkai ini bahima tong kana tini lok jati mana Tongkona mata kata gana petisa bahima tong lok pai kata saya mau ani sentar satu orang kita ini lo bahai nanti ke dot logak kaba kalau di kaham nong narong nela bahai in kadang ni tam semua siapa mana Iko ekon lok khong go rijak ngai sing ra go thoma le ta ka tu thong ma ka ham nong khai man mereka kilian kenale acha dong ke bonon joton kilia lok logoi manka tabu tai kono problem gla hai khaklayo jodi ing khangkai sing basang salo abun aisanai ode engno tabu tang thu jodi ing khangke jeng abun nai chawnai bahai ke problem ai tongni joya kari film sepaita jura sini kopi